all about you, God. I stand in awe of you. And thank you, Lord, Monia Vanoa, Faaaliga. Tula iduma lau whanau for female women in new anointing, Lord. O mai so peseina le nei pese o wale whauunga mai ase o. Pe mai lawa fionga o tuspa ia umalawa. E mai re anganga le atua. E le mawhaia au se mea ele i o mai fo i lato ono lau upu le atua. And I pray, Holy Spirit, wanga ina lau nei tangata whatau waa. Whai ma mea whinga luenga upe moni atu ai. Lo nau mai ia i mātou. Le ia mātou wola i lau upu. Ma whaia lau whinanga. Tai nea fiafi, vi ia oele atua, may your name be lifted high, be glorified. And I thank you, Lord, for your anointing. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Maulunga pele vi inga le atua. Tua tu foi na nganga maula lava ilo. Lo malo o tau pa ia malo o tau mamalu. Tau wa fio mai foi nea fia le o tangata. Ano le fio ngā le atua. Ia nau tau whaponga whaftai lava whaletua. Man whaatalo whaatu foi whaletua ia. Soe o se whaamanuianga foi moro nei tangata foi. Whaletua ia soe ni mawhaina ngalo tau wanga le lei. Le tonu foi o inisi le yo o tiai lo whaafitai. Le mawhaina ngalo le. Nanga le lei mana tau alofa ai o fo isi o usapere ia ruta lo. Awe mai ne fiafi o ruta e. The Assembly of God o tangata o lewanga lue tonu le kalesia. O ia lava lo whapena ana whaamao ni e whaina na tautonga. Whamanatunga le kalesia ia su uma masa uma. O se whaamanuianga na o tailoa o whaolahina le ia ruta. And she's been a blessing e maa lia fo ia mo na winga. Whaamalo si au fo. O se whaafetai ia mo le. Anga le lei mana te walofa Faaaliga pe teimi sa. Fata otolia I really am. I can't thank you enough. Churches here in New Zealand, in Auckland, and Mr. Foyle. Lato uma sa asia si mai. I want to thank you. Wani si otowo faletua o fai auma. Sa whapena na si asia tu ele ngano loto wanga le lei. Yeah, ne se ese ne fiafi, but I wanted to thank you. Pēn whaamatara fo i whaletua leo o mai ni taimi. I ole vāwenga le atua o mai ai, ni se manatua le a. O aulia mai, ne nei aso tu se matala fo mai. I whaitete ne i te iwo so se mai i le o fatu. So it has been a blessing, mi se fo i se tasi o a fine. Juliet, rona lo whapēnana, whetau i ale mo le poina. Walaina o mai ne e. Tele fo i se whamtalanga i le tu, ai alo e se tatou ma le. Upo le atua ne fiafi. O tai tonu lava o fina ngalo le atua le fi au. Ona o se upu maastani o tatu whaalonga uma i ai. Ia ele fo ele whapea tuai. E fo pea le upu le atua. I taimi uma pe te Faitau whaafiai po ana nafi po le aso. E fo lava le upu le atua. O whapea nana. Na whautalaina fore nea fiafi se mea wa mai e le atua. Tele lava na. Pena e sida fia foi e tāpena e se mea. Ia tele no fole le sa ili lo fia whaalongo le leo keriso. You know, and I said, Lord, I don't want to be there just to show all these years of your faithfulness about what you've done in my life. I'm there to present your word. I au whanau e awha fino le langi. Pena e le fiafi ia nofo mau le upu o keriso i to tono a tātou loto. Ma ia fua mai. Whautala ina whapena le fi au. Sa ili atu le atua i o se fi au foi wa te lua whaalongo foi nisi. Isi taimi sa whapena tau tarangia. Ia as beta tau mawhai a tau sui. Isa si message for lady because we are all women here. And I know that you want to hear the word of God. Mai fo la taita o langa sa tau mawhai. O le vi inga i le atua. Wa mawhai ana o tu wa tu lo manei.
And all these years, and more nielsa no anga FALETUA ya soe. Ole anga lele ole atua. God will use you because of your desire. The desire that's in your heart to serve God. Ole nai ma e fio maile nga pa ia le atua. I lo soifua e whaonga ina lo tangata. And I know because if I look back now, I know that the Lord knew my heart. If you knew about me, I don't know if I'm going to do it. So I can never stand before any people. I let my find a tool about and I am so surprised at what God has done in my life. To be able to stand before people and just claim the word of God, to sing for Him. Te me whaongai nei foi leo lang I sono le hau mo ke riso. Veo hai so le tāla I le tāla ma pepese. En rā pēr tangata. Ai o tamā sani ai. E le ilo, ole whaamala si au le ngapa I ma whaina ta pese. Whaamala si au le ngapa I ma whaina ta tu peifona nefiaf. Pula fo le te alo tau sanga. Ngā le lue ma. E le whainga o fielo tu lo mustanga. But I thank God for giving the strength to be able to say, because it's not my word. Ole upo le atua. And I pray, ia e moa mai le au ni e fiafi, because o uloa o le fina ngalo le atua. Whaamaro sia, whaamalia atua. Te le isau te lao ngā atu. I came to help. Whaamaro si au ia te oelo uso. Ia ke riso, ia whaapena mana ia ne fiafi tula. Ia tule tina, tula ia tule tangata ua. Whaawida. Le ora rato whalungo whawaina pe pese atu o pese kerisiano o te talo ia whapena pe whaamau ni o tātou o langa e loa le lau tangata I au wā mi o e whai. Anyway, o whaapa o le upo mo tātou nei o misa o talanga. Lo tātou iei pele ni vai teimi e tāpena pena ma mata ala tātou I o tātou o langa. Ia awan I whaavai pe solo muli. Se tasi le whaolatanga. Wa umana saunia Yesu mo oi maa. Amen. Ia awan e whaavai. Tai tono fo ia o te lo tina pena o whai asu. O whapenana malo losi. O tō fia I le alii. Tō anga I Faitau le fionga le atua. Ai hui lea. I nau wale loto e toi whai atu pele upo le atua. O ia tu ina I loto nef. Ia fi whaftai soe. Mo le ava noa I uilan whameisi FALETUA whai atu. Te lo te sau ai le fō mai. Ai ui lea whaftai ai le hanga le le. Mo le ni ava noa wha aurovi I ai le atua. Ia se I Faitau mai tātou Tusi wha amone mole le a maua lava le wha atu I le whiau. I le Luka mata upo e walu wha upo mua e ole. Le walu wha amone mole. Mole Ioane o whata amilo o iei a ai no whao a ai. O tā la impola tala le lei o le malo le atua. Pata se fo I mai alto se fulu ma le to olua. A to manisi papine sa iai nganga le anga mama. A ua wha malo lo ina o Maria o ta ua le makatala. Na o I fafo ia te moni e to opitu. Ma Ioana le ava kusa le au na pule le a hewota. Ma Susana. A to maisi papine e to ateli. Ena au na atu ia te ia la to mea. O whaapoto ina maile moto tangata e to tele. O mai ia te ia mai lea ai ma lea ai. O na whetalai atu lea o ia le whaata oto. Wa aluatu tangata lulu saito e lulu waia na saito. Waia lulu saito wa pa uwai isi ile au wala. O na solia lea ma aina fo ia manu felelei. Wa pa uisi ile mea papa. Wa tupu o na mangu wai lea. Awai le su. A wa pa uisi ile vau tuitui. Ona tutupu pa atasi ia ma le vau tuitui. Ona fatina ina ai lea. Wa pa ufo isi le ele lei. Wa tupu, wa fua mai ta ise lawi fua. Wa fetala i atu ia i nei mea. Ona alanga atu lea. O le wa ia telinga e whaalongo ai. E nā whaalongo mai ia o ia. Amen. Ia vi ia le li. O whata otu fwele nei lulu saito. Ia nale pe o whai atu. O mama lama le lei o tōne nei upu. Au whaamano siaro loto le atua. Ina ia tātou sāwali vali ai. Ia eilo wawana whaalunga. Ia e tātou lo le lei ala nā upu. Ai a tātou sāwali vali. Se i whaamau salim, whaamau tuwina.
Le ala na mana o Yesu. E tala noa. O le mea fia fo ia o nes. Fata o to o upu na pa u mai la wai fo fonga o ke riso. Fa pe nana tala noa mai ele le a foi ni le tusi o Mataio, o Mareko, ia pela na to na o pikiere tusi a Luka. Wa no ta ua mai e na sina sa muli muli. Na fai e Yesu nga luenga fa malolo matuli ceremony. E fa mai o lai ta mai o le mea na fa mai nei o loto. O lo ta ua mai o lato ingoa ma mea na lato faia. And I know that even tonight as you sit here, the Lord sees your heart. The Lord sees you and knows what you have been doing for him. Fa mai na lato muri muri fa alongo lo ya Yesu. Na fia muri muri ya fa mai o au na ia te ia. They wanted to serve them out of their good heart, of what God has given them. Pena ta ua tato offering e fia fi unia wa mai ele tua tato lima. Vi ia le atua. What God gave to them, they went happily to serve God and to listen. They wanted to hear Jesus speak to them and absorb everything. Ma pena na talia ma le fia yo la to loto. Ma na ia la o manatu tatu sa vai le titia ia. Because to me it's very important. I told Fapia, yeah, ko fa longo so o foi le la fa ta o toi. Ai fai mai na muri le ma fa ta amilo. Na ona feta lai atu ai le o Yesu. Ona fai mai le o ia pe na ta o le tusi o Luka. O le saito. La wa e sila fi o le saito. E fa man mole o tato Bible study le fai. O te lisa o te la ma. E fa mala si a mo tato. So what is the cycle here? Na wa e loa. O le afionga le tua. So le lai fai mai Yesu. Pa longa mai ala si fai atu. Fa apetai. Fa ngaina ia fa ta oto. Fa ngo fiena mama lama tato. E fa me walu atu ia. Ai maalia lai ati au. One fa ngaina Yesu. Fa mai ole awala. Ole mea papa. Ole avau tui. O fa atu sa Yesu. Nganga o tangata. Malo loto. Ole awala. Pe ona fai mai mea mua lava. Ia ole a fionga le atua, fa me walulu watu. E vira no atua atu na ia fia. Vi ia Yesu. Le tau fai lulu watu le upo le atua. Ai fai mai. Le lulu watu, ai palasi atu ile a. Ile awala. Fa atu sa le loto oe mahau. Ile awala. E se a mewa. O fa atu sa ile awala. Fa mai a fa alongo se etasi le upo. Una alea. Le maa lo le atua. Ai le la nguna. O nā luane lea o le anga o tala lea Mataio. O a whao le mea sa lulu wina I lona loto. O whaafiana e whaanongo I la ngoi a susa. Lea o susa. Ma lea o susa. O pa u I se ele le leipo o le awala lea e whaatu sa Yesu. Tulo e whai mai mariko. O le upu a ua. La tau whaanongo I nā luane lea. O ka usa o mai iringo o kama. Sa tani. Ma ave se ina upu na lulu ina yo la tu loto. No winga ole o fai ama o ata fo le lo faitau. No winga a fai o asa mai la wa swai si fai fe a. Lo fai fe a wa te le lo po pe ya o ma sani ha la wa se. Pa manu ina lo loto. Ala nga mai ia e fe mai ole pa o tu le awala. Va ai le tamana e to wo so mai yo ata. Ole la ngol upu le li e fe mai sa usatan. Ia leo tātou māmalama le au so. To se furu lua. Ai filo ia ma le tama. Na o soa I te tonu sātani wha so. So o se ia te au. O se fi au tā ua. That we have to check our hearts. Check lo loto. O fia tonu na iai. O pa o watu le upo le tu se ele. O le a foine. O le awala. Ai whame o le awala. Saule man e pa ua tu ina lele awa pe le awala lele. Ona lele mai le manu ma se yes. Ale fa tu se Yesu o le loto oe. Na fa longo mai ya. Ai nga sawa satan. Se yes me na malong fa. That means you can get out there as soon as you get out. Sa ufuli kama to se ide up. Walo pe ngalo ka alu pulo ka no ko ni ya. Are you really up here? I rebuke that in Jesus' name. Satan, get out of here.
Le so fe au te no fu mai tono falene. So wina I mātou uma le toto Yesu Keristo. So wina le whaalongo la whanau. Mai alu ese wala sa whai po ngā atela wali ia. Ia te lepe ngā luenga sa tangi whawhitai le ano whaalongo na whai talo prayer walk. And that's what we need to know. A ta oio upo Yesu, ia whai. E whamero la ia lea wa whapena na whaatu seina ide. Sa wa whamei ia Luka. O he whaalongo ia, o na alu wani ai leo ti aporo. Ma ave e seina le upu na i o lato lofto. Ne I whaatu atua, ma whaolaina I lato. Vai whainga ti aporo, ia I loa I re fi e le maka o lava sākangi. Ia whaolaina sesi. E le mana o ia whaolaina. Teini uma la unga lana upu. Pōringa mai e saua tonga whai. E awane I ngoto le upu le atua. I lo lofto. Amene. E maha e fasiri lo usonga I o talane. O amai oe. Le upula sale na la ngo e mana tua le upula sa. Na te ane. Po o mana whawar ki a po tu lola. Po o mana e seina satani. Ia tātou loa le mana o a satani. Ia e mana tua lava upu mana ia I o nai tāngua I o te whanua. Pa manuina lo te loto la te sauta nofo I la whanongo longo la tā la ina la tāra le lei. E whai au vi I le atua. Pa mai la I o pa uisi I le upo le Yesu, de na lulu atu. I isi pila, I le mea papa. Tu sana ta uro mafo fawale la papa. Mafo fawale le savai, ya. Tong whai o e asito wa inga le savai. Te wai le lopo feme le papa le bene na foi na alo le monga mu. O to mafo faw ye, sa o le lawa. E te a eva ai e le papa. E te vai e to wola I fati. Si la au le vao, papa ia a. Veni, mai la ia le whamatala ina. Usa le a Mataio Mariko le whata o tole. Mai ona le titi o le ele, stai ai. Ona wawe tupu ai lea a. Wanga o palase po al whaktu a. Pupu wawe mai a. O tupu lise lea. Ona o le ele ina I titi. Ai whamai la ia lui folole la. Le almo kupu. O vela sia ai. Ona mango ai lea. O le ingi a. Manga ia Yesu, mana whata o toa. Mana tuela se upua upu tu spai a Yesu, le tala no atu. O le tangata le na whaafamaila I whamatala ina I na Mataio. Tangata le na whaalonga le upu. Ona talia loa lea ma le fia. Ai le aini ia te ia. Me o whaale tu mau ia. A wape a tupu puapuanga. Po le sauwanga, ona o le upu. Ona tausu wai loa le o ia. Kuso le alua kuale upuma. Le lopo fiel mere pa uye. Pe po le kalia po la wabe ese satan. Tu lo po la o fai mai la wavambia. Fia la va. Ma reko ila to yo fa no le upo ona talia lo le ma le fia. Ai peisai. O le aini la to wa. O fa le tu mau la to. Pe a tupu le puanga. Po le sawa ono le upo. Na la to tau suai lo le. Le ate sau mata wa mai sia o e fa longo le upu le atua. Ai na o to e fa fo o lo mai e. O matua fo ia o to e fa valea. O na me o to e alu ai. Because the world is getting to that. Pe sau le li mata no le upu le atua pe bo le angalo. Because everybody else is doing something else. Yeah. O ele o e fia ile ali. Ia e matau le tau o le upu le li. Ia nofo. O wani I vawe whamei wau, po ngā, pe on me whangeri ula mai kanga kai ke oe ono le upu. Ai tala no atu le upu, mo kele mai kala. A me se alo a inga pe a whaile I whaola ina uma. Me fo ina e tā ua I o le tātou ma tā whai o I tina. O le mau o le upu, ma ia e whawhanga ina lau whana. Lau a inga, lau to urua. A me se fo inisi o atu lau a inga, I le upu le atu. Ai whamei luko e la sope a whanonga le upu, what's lia ma le fia ai le ina so wa a fale tu mauro ta la to fatu tu o atu I aso fa o so ina o no ese ai le o uma wo mai ta to Yesu ina impia fa longo le upu ai na te ma ta mai le winga ni ta le fai o ye te me wa no fu lo fale o ko sitting ia le upu le so pe moni
pe moni e lo fa Yesu ia te au amen. Ia mana ia tau whaina si lau sua o hiwa o mau wale upu. Po o mau o ola a po ngau koka pe. Po kou mangu mai po wha so swinga foi oi. I tala a tangata. Tala lo tua oi o nisi te maafuta iai. Le ti o hoi pena sa o foi se pire sona launga. Wrong company a kaka ke maafuta iai. E wha penana wha le tono ilo character. So you have to watch o i tala o iai. O i te maafuta iai. Tawana i loana na fili tangata te maafuta iai. O me la ia lea. Wa vau tui. Pa ui si le vau tui. O tupu whaatasi ia ma le vau tui. O whetine ia iai lea. Amene. Mai mate o tupu wa e foi le vau tui. Whetine ia i tusa lea na ta upu lea. Mai ai whai mai mare ko tupu wa e le vau tui. Ona whetine tina ina ai lea. E le i fua mai la. Lea wasu le upu ia. Lea so sa lea alu le fale. Falling mai. E se wingo nei mea i tala Yesu na fai. Le ngata ne wha alongo a ia o tu tonu. Aia ia fua mai. Tamatala ina le whamai o le whamai lo Yesu i le Mataio. O ia le o wha alongo le upu a le loto popole i mea le neila rana. O e popole i se mea nefia. E se mea e popole. Ma le pepero le oa o fetina ina i le upu. Ona le fua mai la wale. Ai whaafafonga iei, o lo iei le mana onga li loina. E mana o Yesu e fua mai le upu. A le ngata na watu, nofo te tonu, a ia fua mai. Mai maa reko i la sou ia na whaalonga le upu, a le loto popole i mea le ni lamlangi. Wale pepelo le oa, ma le tui na nau, i nisi mea. Bo o atu i te tonu le loto, tui na nau lea, fetina ina ila i o le upu. Ona le fua mai la valea. Tuli lo ina Yesu le upu lea ma lo loto foi. E mana o Yesu e fua mai le upu lea. Fua mai le upu lea te whaalongo i o sa uma o la huaina. A wha mai leo Luka o i la tou e o whaalongo. Wo atu ai, ona fetina ina ile i mea popole ai. Si o mea popole o le oloa, ma mea fia o le olanga nei. Ona le o ai le ina matua fua mai. Amen. E whengo fia e o te pole le umistato. Uma fo fata oto. Langa e ser ta ua ia te no mela no fia fata oto. Langa matua isuia ia lo loto. E le anga le atua e hala ni fata oto. I knew God wanted me to show fruits of my life because of Jesus. Pe ole up na excuse la o mele upo na pele mo mia le fesu ia ingo ole o langa e hala le upo. Ia fa pena na fa fesidia. Tu o e fia mo pe la le ola e fa va. Ma le fa ola tanga na maliwa Yesu mo e. Ele fa ngo fia pa fa e tu vai lo o I ma le langi. All God wants in the name of Jesus. Ia ka sia le mete. The two way. All for God or not at all. Ele ma faina tatu o mai e to a apatu I mea le lalolangi. We have to be to give our whole life wholeheartedly. Fa mai o le loto popole I mea le nei lalolangi. O le pepelo le o fetina ina le upo le fua mai lava lea. Tu ina nau watu inisi mea. I ngā ki kiro lo pusaku wa kumu I ofu. Kasiro ko whare. Ala e au ofo I whaisasi mea ehe me saka ofu fo. La ilo ngi ngā mea. Se tu ina nau pele e pole mana oi mea. Wale ma lielo loto I mea wa mau. Pa mei le upole tua salu I tau wai au. Te lo taimita te mana o tu lea mea. Be content with what you have. Wale ale mea wea te oi. Ma lielo loto whaafetahi lea tua le mea o maua. Ai leo ko o ia sko inga la se ku pe ala tangi a ko saka ofu. Saka ofu da la fila fa ile mafutang. Atina mama so o ofu ale na ofu mane vai aso. Ela me o ia pe ofu fa avalu pe ofu fa se furu. Ofu mai pe ngai fo wa. Ia suku so o mie ia e ngata ai ma mama fai folio langa ia
Tengo fie yo lo langa na mai Yesu. Ma lie lo lo so me wa e bawa. Ai lo le tangi atu i o lai lo le la vale pe. Ele so nga lu wenga la manga o ai. E ai mai le Kentucky pe afe. Ala la akanya ten tatika o le skoi. Ai le se kupe. E malia lo lo so a ma wala vale bread and butter. Ia koe fa me foma ia kia o koe ia falao. Malia laisa. Ia konga ka o kupea konga o ngā fo ia oe. Fa me ia mai ai fo i the bread and butter and rice. Ia o koma whai ai te ula sa tō mālo si soifua ina mālo lo soifua ina ia o la mole li ma fia fia mai ke riso ia tātou. Ia e whai mai lo lai mana ia lo lai lu i tau lea. Ele le. Ai mai ai leo le tusi o Luka sa Faitau WINA ua pa ufo isi le ele. Ua tupu, ua fua mai. Ma lia i o Luka au ia e whai mai. E fua mai ta isi lau. Au isi vaenga i o mata i o mareko. Mai e toru se furu inisi. Ono se furu inisi. E ta isi lau. O isi a. Ai pe fōlinga mai sulu i tau fo i mo tātou wale. Whao ngā tusi o Luka. E se lau paseni ala mere mana o Yesu. Ina ia fua mai o ia. Amene. Mai wale fa mai wa fa alongo le upu malangona. Wa fua mai lava e ta isi lau inisi. E ta ala lea Mataio. Ta i ononga fulu inisi. Ta i turunga fulu inisi. Lawa fua mai le upu. Ai fua fo ia ilo mga ole. Fua le mga hoi. Ngai lenga ka i kore se fulu al me e ka wang se lau. Amen. Me mariko. Lato wa fa alongo le upu malato talia. Ma fua mai ta i turunga fulu inisi to. Ya ai ta i se lau fulu inisi. Luka le fai mai. Lato wa fa alongo le upu matau si iai i le loto wa fa maoni male le lei. Ona fua mai alea male ono sa. Peo. O se meana le tate mafofau yei. What do you want us to do, Lord? Ni kai ni leo langa. A mate o whaataritari atu loto e fio mai. Pa pena aina yei se lu itang mo tato. O whaapea e te whamatalanga. Tato i loa le lei lava le ni whata otu. Tato mama lamba o le fina ngalo le atua. Ia fua mai le upu yo tato loto maulanga. Ma ia tato mawaa. Amene. Tari tonu lo whapenana. To mo me o to se au ni fiafi. That God wants us to be fruitful. That the word will sink into our heart and bear fruits. A whaila o Yesu o le upu. Lono winga o tauna mata Yesu mai umata to ni fiafi. That when others look at you, they will sing, oh, you sound like Jesus. Yeah. I don't know babali Mataio le fiafi. Te longa sa le loku fa pe. Hi, angel. Which means it directs me to think that our personal life every day needs to bear fruit of the word of God. Ia nofo maule upule te tio lalo itawa ya ulo o langa te ma fai le li ma feo nga luenga na fai e te ma fai fo I fa sino to no fa na because o lo a fa pe a o na malosi a o tina le fa un fo ai ola le upule a fai fo I wa le leile loto o tina ino wa e lo le upule atua ma e ola ai. Om te ta wa si oi o le ale le fo I lo loto. Le loto lua. Ma lau fa nau. Ma lo ainga. And si le iai. Ese lo ta hua. Ese lo ta hua o etina. Like all the kids will come running home. All the matter will finally going home. They expect you to be the woman that they expect to see Jesus in you. May the Friday they look forward to coming home to who? To see mom. Ale le 2 minutes me te fai to ale e matan la no bavale atu I. Tu se leo fa ke ia ngai ka mai ki fa mai fo I kitsia. On me tonu lava nati na lo te manatu ai. Wana na ule tu al fe au me fiafi. Ia tato wala mafua mai le upule. Le upule te fa alongo ia sa umala in atu. It has to bear fruit. Whatever you hear from the word, that's why it's so important to read the word of God. Langa le upulea,
na te mamolia o i le langi. This is the word of God that has to live in us, that we will bear the fruit that Jesus wants, so that we will make heaven. Te toi Faitau mai ana I Tusi e tau na back up ai, ona o mai fo le taso, o sai mai lava le te ni Tusi. E pe ona papena anta sangatu. E Faitau tasi mai ta Tusi le Efeso, e tolu, sulfitu lo se fulu. Ia no fomau ke riso ia o tau loto le whaatuatua. Ina ia mawaa o tau ma ia whaabaina I le alofa. Tau te mawhai ai o nei lo le leie o tau a tau ma le aupa ia uma. O le uwinga o le lautele, ma le umi, ma le loloto, ma le mawalunga. Ia loa fo ile alofa ke riso o sili sili ese ele mai loa. Ia whaatutumuina o tau le tumu umalava o le atua. Amen. That was a beautiful word. Se koe whai kau kasi mea, se whanongo le leo makua whamelo whalongo. E pa ua tu ele upulea a. Se koe whai tau tasi mea, e se tā ua le upulea. I love this word. Let Christ ia nofo mau ke riso o tō loto. Ia mau waa. Se koe whai tau tasi mea, whai tua whamole mole. Ia nofo mau ke riso ia o tō loto I le whaatuatua. Ina ia mawaa o tō, ma ia whaawaina I le alofa. Amen. Tau te mawhai ai o nei lo le leie o tō a tō ma le aupa ia uma. O le winga o le lautele, ma le umi, ma le loloto, Hallelujah. ma le mawalunga. Ia loa fo ile alofa o ke riso wa sili sili ese ele mai loa. Ia whaatutumuina o tō le tumu o malava o le atua. Amen. O ka sa mana ia. O ta tauna tātou I loa le te le, o tātou I loa umapu na tā ua fui ne fiafi. Te le o le alofa. Pa mai le te le lautele. O le umi e latu I o. Maua lunga ma le loto. O whapena na whaonga ina le atua. Sorry, excuse me. Nana fionga. Ma ia maua tātou ia ke riso. Ia tātou maua ia ke riso. That means it has been a blessing to me to hear this word. Because life mai Yesu ia o maua ia te. Ina ia le ali atu ke riso. O lau tautala. O mana tunatunga o lo loto. O lo wola. Ia alwasu mai. Mata ngau fia pe on tātou suina sua matlia na ngapa ia. Because when people see that in you, ele to ese MAFO'e na to te fia a fia mo so swani wo vidi mai la so swani tina mo because they know that you live the word of God. Ele fa pena no mai le lotu na pe angelu male a ole fale ele ole le fa na utonga tanga te tato ele ole le your attitude at home. What kind of mom are you? You all say lo to tina but fa unga fo wala you fa ngo fo isitama le fa unga fo. Let there be a new anointing in us. E pe ona nau ile atua ni fia. O le tatou tusi le mandi fina ngalo na tusi back up ai le upu ni fia fia na Mataio. E fitus fuli velus tolu fa mo mo fatua. Ola au uma ele fua mai fua le lei. E taia ia malafo ina le afi. O lea fo I tau te loa ai I la tau I o la tau fua. E lea sao atu le malo le langi I la tau uma o e whai mai ia te au. Le li ie. Na o le na te whai ale fina ngalo lo tama o le langi. To o te le la tau te whai mai ia te au lea aso. Le li ie. Ma tau te le profeta ne e lo wingoa. O lo wingoa fo ina ma tau tuli ai te mono. O lo wingoa fo ina ma tau whai ai wa benga I tele. Ona o tau tino tuai lea ia te ilato, o te le iloa lava o tau. Ina o ese ia o tau ia te au, o tau o e whai a mio leanga. Ina oi ona nei upu, o Yesu lava. People are doing the work of God like pe o la tau e ona foi lele. O mafofone, but what does that mean, Jesus? Lango le foi fai patalo ma fai va benga yo lango tangata turi te moni. And yet he said, well, and I thought, oh my God, where do we stand here? And somehow, like I said, as you meditate on the word, God will show you. I feel me a little mere be on the tattoo fire, say, fire me there. O le me vi ia ile atua, whaile me le vi ia ile atua,
Ai whai mai whai le mea, lai whai mai ei le atua. You have to read his word and do what it says. For my whai le mea lai whai mai le atua e whai. Ai le whai alo loto ma le mea le tina no e whai. Because you can do a lot, we can do many things. But is that what God wants you to do? Which means we need to seek the Lord every day. As we wake up every morning, we say, thank you, Lord, for a new day. Help me to go through this day. What do you want me to do today? It's like he's always there for you. E loa la le upo, ona le, ia leo se a whaina, isa, langa lawa I loa lau tau tala. Whaalonga mai se uto o lua, pe wo sui a se uto o lua, fo walo whaalonga, I lana tau tala, wale toi tali mai atia. Wale toi oso mai le ngutu ia sea. E wale lea se uto o lua, talo ana alo le wina, o ke lea ala suina. Ai se a langa lawa wa, ho o le upu te tonu. Wai mana o e fua mai lola. E le nā tia o le ola ngā sa wha pena. Pe a ita viri amu tiao. Ia wale hao ngā atoa ala eso. But why is he angry with me? I have to find out. Yeah, wha pena ala mea sa iei mau. And we learned that ai loa wa o le fia pe loa. We need to say sorry to one another before we leave the house. Because it is ngā kia ki whainga ruenga. E ki loa lai. E le fia ko inga iao. Ta siri e fa penga lau ke mai ai ngo fose I vai va le. Wala mele fi going. Because that is our life as women. E lo le mena fa ye o ele atua. E mama la male de pusia de tusia ke nese. Me mea la ina fa usia o etina. Ia na futa me fa longo so o ai. E a ole a. O le feso so ani. E lo fo ila le mea ta le feso so ani. So swani mai stene le tia. Le so swani mai ya ule taita. Ole mena ta le so swani. Le la ko fia pule a kurkoi. So you are a helper to your husband. E le ima se ava no te pule ai o ia fa atono o tu sape fa vasi o lo wa lo tona e alu ene na tamalo. O te fa mo lunga ai. Ole mea la nai fa itete tato. O le foi no tikeli e vau se furu na mawana nafi. If I may allow to submit. And I'd love to stand here and say, submit. You can't order them around. It's your responsibility to teach your children your respect la totama. Wa foi tala PCC pensao. Pe tala semana tuavi. PCC singi pense awani ko fa sa o manya uno mokanga. There are things that man how long to always fire. And I don't know whether you know that. Pekere ke a oe ke mga ai whailo low live in mokanga pe a. But you need to respect your husband. O tōna whai tōlu. Ua mātou ia whafta ia Yesu. O le langi viri. O le me fwina na malo selo no to ai se ala no le upu le atua. God told me wa ona maliulo vi amu ufutalo. For yatu now, Jesus, it's you and me. My life is in your hands. My future is in your hands. I have nowhere else to go but you. So, and I say, thank you, Lord, for picking me to be with the man of God, which I know sometimes I fail, but I thank you. I le I whaia sa te tōnu o watama o Yesu. Wa ana whapea e le I whaola ina e su e le tōnu i wailu fwoni mea ho o iai. Langa ke ola mai kongi a pia le o langa. Everyone is everywhere. I don't. Fefe ruta le o langa no mai e. But thank God for our parents. Mate ola whapea lo tina ruta. They are this close to each other. So we grew up like a sister to each other. So what I'm saying for Ilele, ta ua I tato up. Upbringing e oe lewa e whaolena o lau whanau, ma lo aina. Ia ono sa I he rofo I lo tolu. Wa fuena whaale tonu. That is where we come in. We pray night and day for God's anointing on them. The talo le sua mo na whao unga mo lo tolu.
Te talo i le sua ia potso e tau tala. Te talo i le sua ia manuia. Ia whaia le fina ngalo le tua. O oe o le lo mata a whaia. Te talo mo lau whanau. Te leo nisi a whai au ma whare tua. E le iloa winga a whanau lai whai tua. They don't know what their children are doing. But somehow that was my goal, was to look out for my children. O te whaanongo lo e se tala. Pe o te whai, o te alua counter-attack, not counter-attack. O te tala noa i la whanau. What happened? Na ai oi mai lea I stay, Mom, please don't tell that. Please don't tell that. In fact, we're talking to the wrong person. Oh, me uma tutupu la whanau o te loa. I always talk to William about it. Because why? He's the leader and he knows, and you know that he's there. So it was my responsibility as a mom to look out for the word of God. And I know things are happening before Tusi the fear that you fear that one name here. Is your find out stuff up in Anton for your discipline. Step down with you. But being now. Only ola to what out find out in this you find out fight. We love only lots of it now. Say you find out why love and no for the zone fuck. Low love and they don't mind. We need to lead by the word of God. I'll tell you, see me, I'll tell you, Lord, and I see I in a now, Martina, me yatama. I say, Lala, la, my story in I don't of Pulila. Yan mo tana no lo fan now. Allow nga maile. It was going on me like a law. And I say, why? That's our responsibility. Is to pray for our children. Tell me not to tell you not to eat a language to fear not to mama to for your grandchildren. Night and day I pray for them. Because if a mafalo lots of the langi the way, well, they turn the lady la langi. Will influence that to find out with me and I to put a lang. But you know what? Without the word of God, everybody's going to hell if they don't live the word of God. This is the word that will take us to heaven forever. And if I'm saying, make time. Make time to read the word and pray. I want to Faitau, pero me Faitau for le to Faapia. The talo le tua, so ni fu mai lo upo. I lo upo nanga. Vai voi la ele tua lo to se upo le anga yonut. O te I fo I te mi ta ta Faaaliga. We are fa no fa makalanga fa si upo le tala no. And I don't understand why. But I feel that once you get the word of God, e ka sui lo ngana. Sui upo saulo fonga. Sui la wami. Sui o fodinga I loitangata keris. Because that was the purpose. I told you to see the later fiong aletua. God sent his son. Inga ia mo oele ola maha. A ia beita ngata uma o Yesu. To be like Jesus. And I would not accept the fact that you are walinga. E o yalinga. No, it can't be. You have to change. Why? Because the word says so. O upulo loto. Wata tauna isi sui ngolo wola. Wata tauna sui oe. There's no way that you say ere mafanya suia o wale. Yes, wala se si suia. Lale me na loe na fa ma walunga le loto. Yeah. Afitahia fa mayesu. Let's see upuna da se fia the beatitudes. That's the beatitudes of Christ. That's you see that ye. Amu yelo to mawalad. Amu ye fa no noa. Amu yelo fa atu. Amu ye angamalu. Faitau ye. Me mola lalo. Me ye kangoma ye. There is no way that you can be up here, but if you pull your language. We were not made to rule over people, but to share with each other the love of God, so that we can make heaven. Hallelujah. Vi ia ile tu te lona wa o tele na upu fai atu ai la tu ia sta tu sina ia o tai mi foi Faaaliga sa ia Faaaliga lus furu se o ta pa man mo le fa de tu na la mi sita tu sina e
O le mana ia o nā tusi. Amu ia i lātou umo e whaia na polo inga. Ina ia tanga ia i lātou le la awa le ola. Ma ia lātou luatu i le aai i o na whaitotoa. Amene. O le Faaaliga na sau e taimi muli muli. Amu ia e tausia na polo inga. Pa whena e kausia polo inga le atua pa whai te leilo. Se polo inga e taspelo. But this is it. This is our life. I need you to tell your children that God wants us ia fua mai e olo Keristo. Wala tala telefio mai e Yesu. And if you look around, then you said, oh my God, there's an urgency in the word of God to tell your people, tell your children about God, that they will know God and show the life. Fua mai le olo Keristo. I te tonu ia te o tātou. Ia te umile fiafi a na uto mo mai le fiau. Ia fua mai le upo le atua i o tātou o langa. Se ia fio mai o ia. Peano whai atu, this is the word that will take us to heaven. But mai reo Yesu e Mataio lusu whātoro. E mawai le langi ma le lalo langi. A o hao upo le mawai ia. Vi ia le atua o loa na e sila fia na upu ma o lo foi na silwe tau va pea fa umatu ai. Do you know what it means to have the word of God in us? Pa mai Yesu o te tonu o lo i heile ta maa i tonu ia. O wa o foi o te tonu le ta maa. So if Jesus is in you, that means God is in us. And do you know what I mean? Ele mawhai ko he rako se le upureanga. Se mea matanga i o fofonga marutanga. Because if Jesus is in us, then God is with us. But my rola, yeah, if God is with us, who can stand against us? Vi ia le tua. Ia mai sau pate vi e le tua. Pa malosina, o le tātou ne fiafi. Tuna sua e whaestua na o te talo. E tua malia whenono finangalo le valeo le tangata e fola na upu. A oe ona le upuanga pa ia. Pa ia atu, pa ihane. Ia ho ho loto lau whana. O le tā uora nei taimi, o e whina ngalo le atua. Ina ia fua mai Keristo. I to tonu o mātou tangata. Ia i loa le lalo langi. Mātou o lau whanau. O mātou o soo. Le atua pe a whai e whera whani mātou. Ia le tu wa ai le leanga o lesi. Le tu whetepa te paha i ai. Ai te talo le tasi mo le tasi. Le talo ia tupu maola le upu i loto ma fatu le ere nei le nei a fiafi. Ia maua lunga ai lau vi inga. I o langa ma soifua. O lau whanau nei. I le nei na fiafi whaamanuia. O ai lava se o whaawafonga nei fia. Ia o atu ia helo whaamanuia. That we may live joyfully and wait for you as you prepare to come to send your glory upon us. Bless your name be glorified. Hallelujah, hallelujah, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Bless your people. Bless it in our ainga umana payo. It is what for Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Manel que se da ron fai upu la vertali o la upu le ne. Hola. How my first. Ja, tu ina tu first so ja, so if after. Awina maya lau fauga ilau au na awina maya loanga ngasa Manel tula imo mai. male Amen. le Hallelujah, Lord. male poto ile afola fola lawa fiona Yo te lola ale tu ale manoe alu. A o e su mai foi ne fiafi e le wata to fa longo uma le upole tu. Tina na e sau e te utu vai.
Maualo wavanoa, mo ini umo tato mata. Ai tu ua tato mafutanga tato tina mai Samoa. Awane ialu lavina ma amatu ia whamanuianga bo tato. Hallelujah, Lord. Yeise mena e sauma oe te tuina atu ilumo le atua. Amo ini ia o mata o tilo fua le si po ai. Maualo wavanoa su mai. Tatalo ele tina mo tato. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Samali mai le fatua tua. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Be se le se pese. Olo sila le atua lo manao. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Thank you, Lord. Samali I tell you, walata lefio mayo Yesu. Faifetai desu. Faifetai la upo se lui tauri ola la fana. Base foi lo neta ate lenati. And I pray, Father, as you see, le fatu maleloso, ma fa penana le ne fiafi pe na ta uelo fata otu. O ta lo ia fausieni ele
loso lau whana. We sila sila e tofu lava I lato. Ma mea lo fia ngai marato me eola. And I know because you see if a mai lo fa pena na fia lua I over fonga. I le lalo langi ko e sila fia mea. And I thank you for your Holy Spirit. Encourage I lato o lo e fa fonga. I le nea fia fia tu la I lato yo luma. Ang mga ba ia fia mai. Pa ia tu, pa iane, pa ifo I loto lau pana. Ia veo ni ele le leila to. Ia fua mai ia tua. Lau a fionga. Pa avanoina o lato tengi e Faitau. Pa whaanongo longo I lo wanganga pa ia. Veta lai mai ai lato. Pa I mai. Loa awa lofa ni ne fiafi. Ko se mato te lei loa o ia tau. I pray, Father, for the power of your Holy Spirit that will fill them from head to the soles of their feet. Fill them that they will be changed to be better mothers for your glory, for the families that they come from. When I find my out Tusi or Uma waiting, I never mafia. Your my and Malo, I am not. Your father, yet oil near I'm a loom and a lot of our on a mowing as to the man long to Prophet Zaire to Prophet Zailo or Lofa, and Luatilo Wanga, Payatulo Wanga, Payamonato. You know each and every one of them. And I pray that you'll fulfill the desires of their heart, that you'll touch them, Lord, and fill them according to your will, the desire that they have for you. I pray, Lord, that you'll change them to the better. Taito lua ne atua veina tonu tina fia yayo lato taito lua ile mana lua ngaka pa ia mo te tanua pa ia tu pa iane ono suwafo Yesu o mato wole bala au tuai and everybody says amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si ato au lele la fa umal tato maftanga ne Efeso. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Male mamalu
Hallelujah, whawhetai ai le leo le ali. Whawhetai ai le alofa o le atua. Wa tātou whalongo I lana upu. Wa oina tātou mai lana awhionga. E fo'i ai le vi inga I le atua. Sa mātou o mai le whai WINA. O le mātou mawhtanga le atua le nea fiafi. E fo'i le vi inga ia te oe. Le se manatu le atua. Le nei aso le atua. Mātou te maua se mawhtanga whapene. Ai ona o oe le li ie. Ona o lo whamaoni. Ona o lo mātango fie. O whatau nuu ai. Male manuia le mawhtanga lau whanau. Whawhtaia whatoa mo lau upu na wholawholaina. E lo wa whawhine le whaletua. Ia lavina lo mātou atua. Ta mai le umalena nea o lau afio le li ie o mātou o langa. Mātou te whawhetai e ia te oi I whe au moli mai mo lau whanau. Tā pena ina ai mātou. Awawa mātou I loa e le whai mo I mātou le nei lalolangi ro mātou atua. Le upu a te toina le atua le nei a fiafi. Ia ola ma ia maua ai le atua. Ni whaasilinga e mai se ai lo mātou atua. O I mātou ma o mātou o langa e fia tau ma whai mo o e te mā. Whamanuia le nei mawhutanga le li ie. E se taimi mātou te. Ta ape ai lo mātou atua. Au tu mau mai pelo wanga le lei lunga o lau whanau. Whamanuia la vina. Whamanuia la whanau o mātou mawhuta. E se taimi le atua e toi malanga atua I o ia le li ie. Ai mātou te whawhetai le atua I lo whaunga ina o lona soifua. Mātou te whawhetai o na o ia malona ola. Le atua wa ofo ina atu mo oe. O manuia ai mātou uma le li ie. Whawhetai o na o lau mea alofa mo I mātou. Na e foa ina mai ai le nei. Tina mo I mātou. Mātou te whape atu. Mātou te whawhetai a oe le atua I mea uma. So e matula I o sau patu matau alanga. Ia vi ia le atua. Panene ina oe tama.